Dahat sina ora bisa daging titiang nawagan bisa majeng ring idedani sang pengerengu sinareng sami saking titiang banget ngelungsur gungren pengampur. Dahat sina ora bisa daging titiang nawagan bisa majeng ring idedani sang pengerengu sinareng sami saking titiang banget ngelungsur gungren pengampur. Pelago yang ini daging pupuk utawi lagu nih puniki nenten ya kebawasan tamu wantah jisane niste cendak kipun pampang loe anak punya nanging yaning umpamayang dewek titiang puniki saruwi naluye sekadi anake punya saywaktinipun wantah ipon koneng nyare pantos je meresidayang rauh ketangguh sane muas nyari wantah amenikeh persidoan tuk titiang saking pangka
titiangi pangkah pisan ini mungkin sida titiang nyarengin ngiket daging-daging kekawian pekarden itu sang meragu perannya Dona sastra titiang puniki make sujatin nyani tan jemadasaran tuk sastra wantah jemelo bengku kadi asap punike muing dasar titiang saking pura mana titiang puniki ya diasdo ngantos dados kekedekan ngantos jedados ijo-ijo yang ingih titiang tanpa cangki muda Pramo dan po ini napi jemali sani kebaos daging-daging peramu sastra ni punike make sami tan jengan nutin unduk Rikale ketitiang metembang uyadin nagingin kekawian puniki sampun jemedanten makoe sani wang kata uyati sani tan jemanut karenane punike taler daging-daging kerunan sastra ni wantah ye popolosan pisan nenten jema daging ye jangitan saking meladnya ritayang aingih ide dani sang pengerengu sinareng sami puniki wenten daging tatu carite bekardin itu sang meragu perannya sang kaning melati tiang pacang midar tayang panomade
bantang tatu carite antuk didesang meragu perannya wantah yin nyari tayang panyerwadian sang meragu luwih mau tamu kue mau tamu puniki maka pangwiwitannya nih wantah jedane mawit saking panegara Jawa saking jagat Jawi punika wantah sarang kali sampun sah dania laki rabi sani lanang mewastu iginal sani istri mewastu iginul sisianida iginal kelawan iginul punika maurip kiri-kiring jagate wantah jedane sareng kekalih punika dados sisianide singgih perane sanedah kating sakti mawi sese weruh ring sejeroning daging tatuwe kediat mikani punika Aji Saka Sanedomo singih parane marep ring sisianidene ginal tekaning ginul punika mangkin kaijen pustaka suci sane kebaos aji sakene punika mangdekat lebangan tuk iginal kelawan iginul sareng kalih mangadakan anak mupuwiwit sangkaning telebu yakti ginal kelawan iginul punika nelebang daging aji sake sane luwih mau tamu
muastu side iginal kelawan iginul dados jadmu sanilwih mau tamu wirya dan sinipi sang kaning peratnya ngidu sing iprane ngician panguruh marep ring sisian idene igin al kelawan iginul punika muastu meresidayang sisian idene ngemargayang sane kebawas darmo sadu nganutin sesanan sang numadi dados manusia silat sandukan pepinceran kauripan iri-kiring jagate lekat nganti yang hidup nganti yang tuane bakal nganti yang mati disubane ngemasin padem iginal kelawan iginul punika atmanipune jagon mites malih kemerjo pade wantah ye mesilur panes diandani sareng kalih punika manomadi dadi pasilur dani rikalulumite sirikiring jagate duke sanirien iginal punika dados anak lanang rikalulumitis malih dados anak istri iginul dados anak istri pacang numitis malih dados anak lanang kadyasa punika wiyak dipemargin nyanyi